Abuyani munjani? Salibonani lonke, ngiyalibingelela njalo kwenye episode engibe ngiliphathilena elangendla namuhla. Ithi ngisho okuphakathi kwenhliziyo yami ngoba kunzima. Linjani mama? Bengicela lingipostele indaba yami ngoba ngidinga ukusizwa. Ngazwa indaba kaDube elayipostayo amalanga aphelileyo, lami nginguDube ngileminyaka engu-55. Ngiqalisa ukuba lo muzi wami, ubaba wami wangitshela ukuthi kufanele ngidinge umuthi wokuqinisa umuzi lamasimu ami. Ngakubona kuyinto enhle sibili ukuyenza. Wathi yena kufanele ngizidingele ngedwa inyanga ezongisiza ngoba wayesenzela ukuthi nxa sokuwonakala ngingakhali ngaye. Lamanje sokwawonakala ngikhala ngedwa. Inyanga le ngayilayelwa ngomunye umngani wami, kodwa yena wayethi akaze ehambe khona ngale. Ngahamba ngaphiwa umuthi wokugebhela phakathi komuzi, esibayeni, phakathi kwamasimu, lengcoza kwathiwa ngiyibophele esihlahleni esikhona emzini wami. Ngafika ngayenza exactly owayengitshele khona. Ngaphiwa umthetho wokuthi akufanelanga siqume ijarada ngamalahle o isikhuni esilamalahle. Imuli yami ngayitshela lokho ngibona babengakwenzi. Ngingazi nxa kwayenzakala ngingabonanga. Umuthi wawusebenza ngempela iminyaka eminingi. Sekule 12 years kwaqalisa inyoka yona leyo. Emasimini ngangivuna kodwa khathesi kunzima, ansavuni, indlala kuphela. Kule nyoka emnyama ehlala esihlahleni lesiyana engabophela khona ingcoza. Abathakathi sebesenza iplayground emzini wami. Ngilabantwana abangu-4, 2 girls le2 boys. Amankazana ayaphenduka emendweni, abafana bayathatha bechiya. Inkomo ziyafa, inkukhu angisakhulumi, sengiselele 6. Khonapha kudala ngangilenkukhu eziningi. Sake sazama ukuyibulala inyoka leyo, kwafa abantu abangu-2 in a space of 1 month. Ngathi ngihamba bathi inyoka yami ebabulaleyo ngoba ngangifuna ukuyibulala. Mina ngaphiwa imithi lengcoza kodwa namhla sokuthiwa ngilenyoka. Ngake ngazama ukubuyela enyangeni eyangiphayo lezo zinto, ngathola kuthiwa siwabuyela kibo eMozambique. Ngidinga usizo zihlobo zami, inyoka yakhona inkulu and iyisiqholo. Yiyo-ke i-confession esuka kubaba uDube. Kade bantu bakoDube lenza kanjani kade vele? Le confession omunye uDube uthi yena wazwa i-confession kaDube futhi. Kunzima. Kungasenani, I'm very sorry baba Dube ngalokho kwenzakalayo ukuthi wena wahamba wathatha imithi yokuqinisa umuzi wakho lamasimu and then izinto zalezo sezakuhlamukela sokuyinyoka. Like vele kuyasolisa khonapho in the first time umuntu ekutshela ukuthi ekupha ingcozi sithi hambe kophela esihlahleni. Vele izinto ezokuthi ma umuntu ekutshela ufanele ucabanga ukuthi ingcoza ngiyibophela esihlahleni. Yabona, angazi abantu fanele siqaphele entweni ezinjengazo nezo zokuthi umuntu yakupha ulutho ethi umthandazo ethi yenza so. Kulezinye izinto ufanele uzikhwesene ubone ukuthi into le kuyayenza yini, because these days abantu bathwaliswa ngaleyo ndlela. Abantu bathwaliswa very simple. Wena uyahamba usithi ufuna umuthi walokhu yena ekuphe into lena igcina siyisithwalo. Khathi santo yabona ukuthi abantwana bakho bayaphenduka, abafana bayathatha bayachiya. Inotho yonke lena ulayo, inkomo, inkukhu, everything is falling apart. Ingxenye who knows, maybe njoba kuthiwa ingaqhuma ejaradini lamalahle, maybe kulabanye abaqumayo ejaradini lamalahle, because siyazi vele ukuthi emakhaya into eyenzakala yena le ukuthi abantu bayasuka lamalahle, usuka kwenye indlu usiya ngaphi, kumbe maybe umentshisi uyabungawubona usuke lesikhuni uye ngalo uyedinga, or abanye abantu bayakwanisa ukubuya from omunye umuzi besithi thina silamentshisa besicela isikhuni, bazoquma obviously ejaradini bephuma behamba lesikhuni esilomlilo esilamalahle. So probably mina I think ukuthi waphula umthetho nalo wawuphiwayo, because why izinto zalezo zahlamuka. Kaningi izinto lezi zihlamuka nxa kuyikuthi wena uyakuphula umthetho, which means kulo mthetho wawuphulayo or kule minye imithetho ongasitshelanga yona owayiphulayo.
esingayaziyo angithi wena ngokwazi imithetho nale, because kaningi izinto lezi ezokuthwala lezi ziyahlamuka nxa kuyikuthi wena uyabuphambanisa imithetho yakhona. So Dube baba fanele usitshele iqiniso ukuthi kwenzakalani, ukuthi usizakale kahle, ukuthi usizakale kahle ukuthi izinto lezi zihamba njani, because it's very hard ukuthi uhlale emzini like ingabe uzwisa isihlahla sakhona singaphansi ukuthi isihlahla sakhona siphakathi komuzi. Imagine phakathi komuzi siba lenyoka inkalakathe njengena leyo, vele emzini nalowo kuhle kube heavy, uyathi ungena vele uyahluza ukusindwa, because inyoka vele nxa singayibona ekhaya kumbe singayibona emasimini siyayishaya siyayibulala. And then to talk of 12 years uphila lenyoka phakathi kwejarada phakathi komuzi, yinto enzima yena leyo, which means umzona lo yasinda vele. Hayi kunzima abantu esihlangana lakho empilweni. Please comment, like and share. Abakwanisayo ukusiza uDube ngenyoka yakhe bengicela linithinte ngilibambanise lo Dube. Ngiyabonga ngokulalela, ndaboka.